Onai thong nini mung shabai shuzang nakrai kedalja nini tomung rok tang sharuo tang shatama cheng him lai nai nini ani lamang kerengge tongsha tang shatama cheng him lai nai nini ani shang mang manjui tongsha ha yeah. How can I miss the last one? Our assistant director, Mr. Swnamjak. So last, the singer, the main singer of this music video, Mr. Nuwaida Burma. Sir, please. The female singer is on the way. We had some consequences. So the title of this music video is Twngsa Lama, and the director is our beloved Miss Sharmili Devarma, the most important person in Khathansa production. To say something about this new music video, I would just like to hand over the mic to Miss Sharmili Devarma. Media, Tripura artist and thank you. After a short episode of response and I'm very Chini Khorang, the most important part anniversary, and they don't go Swnamjak, TV, and Y&B and Khathansa market. Tripura tamu, dan kalian hambai media because not only recently I say kaisa jaruban program hamke thangli malo audience cuma thanggo malo. So kalian hambai precious time Khathansa production and thank you all.
Chini berangkat ke tahu singer tongo, music director tongo, artist tongo, and actress tongo. Belai hambai nol khamani bagai and sorry for the delay actually. Kita delay sah. Tahu sih, isi dia ya woi premiere. Kita ceng most important part. Awalnya ceng masih kubo. Cengi ini tahu sih. Abri ya kudo. Jadi tahu orang tahu je artis, jadi tim Twngsa Lama ni orang baik orang kos hal mana. Dia most important part nanti jadi senang premiere lain. Obviously, mana ni? Abu kita bahagia tahun ini, lain kita off mana? So play hai mana nanti? And media orang sana yang jauh kamu nak jual kan? So kata-kata orang ibu mah heke orang lang nama cung orang anu hati dan sore weo arrange hai mana nanti? Seng orang ini kaisa release kemana album release kemana jagawa seng sok baca Twngsa Lama henai ajagawa seng naik rok ni borong ni Kokborok seng sengan experience rok singer rok ni bo katak seng punya review je orang naik mana abono je orang actor actress sin Tripura ni borong no sengi nyai bahai borok bo bahai ingza kanai. Tini yang kau punya sini ni most popular actor nona seng punya senggrau na bahai engza kau je review boni bo bahai engza kau video neng bahai boni bahai engza kau video tu orang naik thoka especially yang je male actor bo mana nuai ni Khorang mai bo jasa kle match kle ka सबसे best part engza kau neng bo bahai matong kau video no nukui namanya ini tahu feeling so, bawa hai, mana besar jorti ini exciting ba bawa hai. Like aku question ada siapa kaham play ya? Oh video nong gue neng bawa hai ke, mana feelings neng nangka mana ini bekau ba bawa hai ke. Obviously video itu je tu romantic, so ya romantic ni bayang kop, angpain saja ko romantic nong le. Cái thích nông rất hàng romantic này chứ nó. Chini apa hai Chini Kokborok rogo tabuk dini tebo kai tongo, kai neng
tabuk je upcoming te video khai tongnai ba je interested borok ni bagi tom kuno sana rok da musu oh acha mane je upcoming sarai phaine rong ni already khlaijak khlaine rong ni oh acha obviously khlaine rong ni bagi englang kaisa sanan musu because naidi Tripura to jehetu like tamui chanai bana Chini industry by connection khub kom Chini suchela to angwan so ko umma hekle katal juri sarai phegang lai Chini industry tebu ka hamung nai nung nai ne di male actor na angkle khub jajaka je kaisa katal tapnai actor je bomse nuai ni khorang bai je match khle rakha ha nuai ni khorang actually wan so ko ekle khub tapnai khub modern hota joto borong match khlai thogya ta boni looks by boni personality by but male actor nang khub aja gobna ar heroine no to sanan nang ya boto gorong no expression expert acha hambai nga okay jeng tabuk te khoroksa recently bonito already 1 week basis million jak aba hainuka kai boni pat khup aba bade jeng wan ama singsa aba hainuk jak jeng already tungluk khani jenarok tabuk tring dog jeng ba new year aba khup celebration aba kebangma borong na mosaka sapka aba kai azagani actor jeng tabuk kok kisa salene ne o video tungluk ni pore tak first romantic video tabuk 2021 ni first video already jeng preview jeng nugi bekya kai jeng o video ne boba haing jaka jeng bon thani kisa boni point of view jeng kisa khana ne nang o video je tasing jeng nalemani boba haing ni boba haing jaka first of all location to naithoka thik ase abon se tebo kotor hunke cinematography belai khe naithoka and then editing bo belai kaham hoika te actor actress ne kok samthang ke actress to always sumpon nogui phayo bini je performance samung naithoko then actor bo this is first time bini debut video ke actually ang bono age bo video khaina skang bo basini laika and bo khai tong ni bang apro chai mangka but expectation tongmane ke video numa pore o jang expectation khaimane abon se tebo better mangkha ke I am quite happy that kaisa ta khorsa borok chini hasteo chini off platform o khaika je borok ni kaisa potential dongo ke chung chini bagi bo kaisa mane chung bino taisa suppose ang kaisa project khaika gang aro multiple actor actress rong nango ke omte hai borok katal phaigang ke chini bagi bo taisa samu izong thango so I am quite happy to see amte have this kam video phaito and hopefully finai and future sung Kokborok industry te better grow khaine khaka kai te kaisa ang abo kaisa nin thane saimana mo sungnai ba abo kaisa nin kaisa non question khaine jeng video kabangman karyo album to film to short movie kabangman karyo but jeng aba hake tini je jeng nuk jakma hai ba taw media rong no invite khai ba tabo a jaga actor actress no kaisa ringai mane a borong ni video no publish khaina ni sekang ka bai kaisa program khaimani nukmani nang oba hai khaimani da chajak na ba oba khaimani useless da bote hai nang matong actually useless to ongna ne kono question se khaya no doubt omte khaina na nango because omte kaisa small step chung future te kotor omte hai program khaina nango premier show phanong de je phanong de ke special premier show ni bagai sanan thangang ke tabuk music video bagai sung khai dongo ke buskang sala chini Kokborok ne movies ro kam phainai ke movies ne bagai sung khai ne tabung sini sung khai phunuka ke upcoming next generation borbo khatung na chini again generation chomte khai pheka chung abon se tebo better khaina nango just like chung tabuk chini past generation je nugui phemane abon se better khaina chung chai doi dongo so chung kaisa message boro mane chini next generation na tai chini tabun present generation bo taisa khatung mano amte he kaisa event done through plus chini tini oro event to kobama actor actress phainai suru actor actress simia all industry by gadal ja kuma borong phaika different profession ne ge chini bisinga kaisa connection ongoi thango ge next time jebe khorsa phan samung khaina thangai kang ke actually as a friend mane open mindly samung khai to ge it's a very good thing hambai nono nini jora kisar mom phana kai takte khoroksa jeng te khoroksa nayok bai jeng kok sale ne
bobo mithun bobo খুব talented অনেক actor boni je sing tabuk je nugui tongmani tabuk ni je generation ba tabuk ni je sini Kokborok ni industry o mane borok khangkangke ekdom most popular ngui tabuk ngkong tongke tabuk sing bono bon thanio thaisa thani khanawana nang je tini oro album je tabuk release mani Angka album no nang je already review tak preview nuk pa kya angka abon no nang baba hai ma First of all ang je nai tong nai viewers rong nok happy new year ni wish khana mu chungo norong 2021 ka hamung tung and Twngsa Lama ni nai kha nukha balai no kaham and by short million direction ekdom first class and especially Eddie Sala male actor bini bo onek like first time khai tong hai pano ekdom by excellent acting khaina rungo and I think chung jodo Tripura no chung bono chung chin kadal Tripura Kokborok ni actor ma kha chung bono kam ke bkhabai welcome khailai nai and kha khayo chung taibo dikhena sini Kokborok industry chini Kokborok song taibo chung growth khaiman thong kanai ang best wish renamo sang borok hambai no jora kisir man ba kai ngai chung ngabai ke no yang tebo kabang ma tongo chung yang ti ke no serial ke no salai thangchina chung tabuk sini choreographer ba sini yang ti ke thangchina okay kai chung tabuk cameraman ba sini most popular director Kokborok ni bosudo album ya film rock boni upcoming phai tongo already kabang ma to chung nugin lai thangka tabuk sini chin das horot bai chung tabuk kisa thaisa thani kok salene dara tini punya no happy new year to no happy bono new year batong okay punya dara no singnamu sumakai tini je norok jaga phaimani je album no borok release khanya bagai norok no ba ringja ka ba invitation nge norok sokmane nung boba hai matong ini kaisa new year celebration khaimani chini Tripura jara artist tongai ro omai kama tong kha joto to guribai tokhono je onok dikon sao motomoti kublong thaman bagai amahai feelings abogi bela happy ha kai o je Twngsa Lama hane je tini album je already nong buskango preview khaija kana kai nunga bono nugai ajaga tabung nini actor actress ba ajaga ni cameraman ba director ba ajaga ni je borong ni team singer ngtho aborong no nung boba hai sanamusung aje or overall all in one always help kok bai ang jotono no thanks janogo jara jini entertain line no jara phaito nai upcoming star technician jotono khayo phiaba oje oron debut rimani shormile chine of music video ni director boje casting je khaimani solid unja kha hero bini structure bini looks lipika to always acting kam no khayo boro couple musang kha overall picture editing aba tai conception simple mama video no story based almost just story hai no concept but simple kaisa honeymoon thangma hai ba hai kaisa khai simple ni basic clean neat and clean video hai kang ja kha abo mane quality no je maintain khai kha mane ke bo video to ka mama viewers no to ye bisi nayo ya omono mukum phono viewers to bangnai no ke ba viewers bang ya he obon bagai wana dukhona nangya video solid dara tiga saimano sumaka ba hai tabuk sini tabuk Kokborok tabuk album je chung tiklai lai tongo sapta ba mas kabang man nokori tongo ba oba haike pulyani je kariman dino oba haike khaije gya engko oba hai khaimani abona nang boba hai ma tongjak mane obo ki chini bagai future tebo khanya da nang na boba hai nang ma tong omo actually film ni side thanga ke omo hai khaina nang ya khon mano phiaba film jokhon muhurat film no ke muhurat pro khaina nang omo hai means ai ka ba preview kaisa tong release nis kam preview amoka kintu media wo spread khaya jate bollywood khaya bor internet li khayo inga tokhono music video ni khetre omo
एकदम 100% नांस ना ओमहाय काके दारा नों ताबुक जे अपकमिंग जे जेनेरेशन आबरंनो नों तम बबाहाय बरंनो सानामो संबा साख्लायनो सं अतिहाय जे इंटरेस्टेड बरक बा अबाहाय खाय दंनाय बरक रंनि बागै नों कुनो निनि एडभाइस बा निनि कुनो सजेशन अबाहाय रक दद दं abono mana actually chung pula khlaipro rogo kebo chungno mana tabu phono tong omhai entertainment life of Tripura wo ongi de man ba ongi tong phono abona su boi mokol pengya engkai abone khaite na su bisi lai thangka tabu chung kobang ma development ni lama no nugui tong bangi thangka wana thang wa heker nai kha ya gra si jekno jaga thamano shooting agala thangka ngi jago phona sung sekna tabu phona sung himeya phona se bangi thangmane amo hai no nije waro gudal jak wanu saima no thangro amo hai abuga borono wish khainamo tungo aba support khainamo tungo upcoming khaine no kebo tungo boro abuno ang mention khainamo tungia boro quality na ya quantity thangna ro tungo boro na jate message sogrinamo tungo no quality maintain khaidi Chini Tripura ni mung kuchuk nai chung tanggoi oroni public chung age bo saima tungo Manipurian quality bahai batamo kintu chung tabuk sana thanga same level no sokha ke ba picture ni kisa quality bor ki chala down tongko tophono chung turuk kanai engkai abo the quality no maintain khaina ni chini own ni the creation creativity own the sobo abo concept no one sokha abo no expose khaina ni jotoni success to upcoming final no wish khai hambai darana ham engkai sing tekaisa chini the most popular and talented chini actor chini Tripura haste boni film rok toke rok no kabama nukhna agi sing durudosani simino bono nugi phayo sing serai purno nugi abu inspire jak sing Chini damanus bai tabu kisa kok thaise thani salene poilana darana bisikatal ni hambai no same to you bro gakai nono chini khorang lamsogo gakai nin thani thaise thani saimanamo sungmakai tabuk o tini je album video album nung toro already preview onugi pekha boba haing jaka after all tini first of all jotono happy new year te khakchama ya faro joto chini artist dongle no actor ni model ni jotono no angkai nutono ka after all the video album no mani picture je resolution angkai ni je videography je camera ni acting rock ang belai keno jaja ka ise kakai nung ajagawo tabuk chini Kokborok ni je album tabuk rogo kabangma nokhori tongo angkai nung o je tabuk tini je tomo Twngsa lama je o nukmani yagulo nung boba hai chini album rok boba hai busuk aku kha boba hai matong agi na ji chung salsao se 99 2000 rogo chung salsao se tinta chaitra ajoro pairu जों tabuk ojorao khaidene ke minimum kaisa video album khaidene ke जों minimum 5 days dong haidba ke ajorni be tabuk jor onek difference dong ke जों tabuk je upcoming tamsanai jara new model fanirok belekhono tamsanai active dong angkai je numane ba agin sala onek difference dong haisi kintu Chini tabuk Lipika model nung tong ko oje new model Lipika bai dujayok anyway hebono first time hebono phainai tam thanai phainai upcoming matlab is a star mana tabuk je ajaga video je scene dok tabuk nukmani boba hai mane boba hai matoka scene de abo nang tengro saibeka scene jodono kaham expression kaham celani bo lipi tu sarani kokri mana angke hamza kahis video album ambai darno ngake tabuk sing chini upcoming mukhang film ni mukus je Bengali version je nokoman tak sing bobai kisa thaje thani kok saine ne
हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आज जो आप वीडियो देखा है जो कोकबोरक एल्बम इधर रिलीज हुआ वो कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक्चुअली शर्मिली दीदी का काम बहुत ही अच्छा होता है और आज मैंने जो देखा ना वो तो सुपर डुपर हिट होगा। और एक्ट्रेस और एक्टर भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया और बेस्ट विश उसके अपकमिंग म्यूजिक वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। हाजी जों ताबो खायनो हाय ताबो एल्बम नि जे डिजाइनर जे मॉडल जगह ओ एल्बम अनेक सामुं खाई बबो बाहायके खायके सोंबो किसा कक सालेनो बाय नों जे एल्बम डिजाइन को खायमाने बो कॉन्सेप्ट न नासिके नों बो बाहायके डिजाइन शर्मिली आना साका आं पुला बना साका आना रसाप मंके साखना रे देहने पुला आंके रसाप मंग खनावै नाय आं आबनि अनुजाई वानसक नाय माने के बसाव शूटिंग लोकेशन शिलंग अंग नाय हनाय आंका अनुजाई ख्लाइकाता आंके बसाव बाय किसा अखेपै जुदा खायना मुसंगो माने आं वानसका पूरा ब्रिटिश ने माने वेस्टर्न लुक ट्राई खायसन आसक तो इंडो वेस्टर्न रॉक मिक्स खायो इंडियन खाय मिक्स खायका अखेपे वानसका वेस्टर्न लुक टोटली रहता जों दिनै ककब्रक टिल नाव माने ककब्रक जे एल्बाम रो जों नायबा नुगै दंगो दिनै वेस्टार्न रक जों खूब नुकमानि कम ओंका ताउनो वेस्टार्न नो कॉन्सेप्ट जे नों वान सुकमानि माने बो स्टोरी बेस नो नों वान सुगयाव वेस्टार्न बेस डिजाइन लोकेशन मेन खायो जागा जे कसंगमा जागा के वेस्टर्न जे ड्रेस काने रगवा वेस्टर्न कंट्री ड्रेस आमबो कसंगमा जागा न हैदा का आरोनी कॉन्सेप्ट नाउ नै म हाइके खलाइका साथे रिगनाय बरका आमते याजे सुदु वेस्टर्न रेका कारण तिब्रासा व्यूअर्स को बगमाने बगै रिगनाय बरका काय आरो मैचिंग खाइनाय रिगनाय नि बरनि लगे तामो खे रिको तो तके मासांग न आमरक बो खलाइका हाइता का रिगनाय बरनि ब जैकेट स्टॉक तो नाइला एल्बम नाके नुगन जैकेट स्टॉक तो बट थीम के वेस्टर्न खाता बेसिरबा जे ओ प्रिव्यू जे तिनी जागा नों तासिंगो जे एल्बम नुखा अब न नों निनि जे डिजाइन खाइ मा बाय दा भिडियो तो अलरेडी ताबो स्क्रीन न नुगै नों बाहाय आं निजे खायो बाग नाय खजाका ताबो पब्लिक रगो बाहाय जन खाइमिया तांके आं साक साक नायथक जाका मा तंगो जे आं वान समय तो आं खाइका एक्चुअली आं प्रत्येक बार डिजाइन खाइमा परे आं वान सुगिया जे आं खायो हिनै जब आं नुबो अब आं खायो हायदा आं हायके तो वाना जागे से नायसिगो नों व्यूअर्स संग तो नों सानामो संग निनि विश ना तिनी निजे Twngsa Lama भिडियो खूब नायथक जाखा खायो न रगो तो नायथक जागानो आरो आं तो आरो ड्रेस डिजाइन खाइमा बा होप जतन नायथक जागानो हनै वानसगो आगे रगो जे म्यूजिक भिडियो रगो माने ड्रेस रगो बुइ जतन नायथक जाका इवन आं yang न थांका काय नुगो आनि डिजाइन कपि खलाइनै कानलाइ माने डाइरेक्टली आनो रतो फाया जे होबो हो आम हाइड्रेट डिजाइन खाइदे हनै डिजाइन के नों दा निजिदा सब ना डाइरेक्ट सन्दै जानो सब आं निजे नख्लायो निजे नख्लायो दाइ के आं अरनि टेलर रंनि परे एकदम पुरापुरी भरोसा खाइमे डिपेंड खाइमे नाराखा बट आं हेम्परंग उल्टानि बगै बरकानि डिजाइन न बुजिया आरो आबनो नुकमा बाइसे बरक किरि जागाय थाङो रारागिया बा रम रागियां थाङोता काम बगै कोन फ्रोका आं खायो मेन पार्ट आणि हेल्पर न रे बाकी पार्ट रख्लायो होता बट मेन क्रिटिकल डिजाइन बा कताल डिजाइन के आं निजे नख्लायो बाय नों ताबुक डिजाइन खायने नि नों बबा हाके वानसुगो अब लामाव नों हिमका अजे डिजाइन एल्बम दगो अब हाके खाइरनानि बा नों बुफुरनसिम इन्सपायरिंग न अब हाके आं जेफ्रो क्लास 8 ओ पढि तंगो आजगो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से चलेको कलर टीवी बो खूब कम नको नगनगो इवन नगनगो टीवी कम नको का चिन्नगो बो तंगो कहाता चिको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नफ्रो सो आजगो रितु वेरी फेमस डिजाइनर इंडियन नि बिसिंगो अंका बोका सनसिल्क नि एडवर्टाइज खाइ तंगो ता अंका का मखै तंग साइते तैसे टीवी नाइते तै नगो ता रितु वेरी फैशन डिजाइनर सनसिल्क नि एडवर्टाइज रै तंके आं वानसा का बो बुरैते तै फेमस डिजाइनर रंखा आरो तिप्रा सानि बिसिङो तागु पर्यन्त त आं नगियाको जे डिजाइनर रंखा हैनै सो आफ्रोनि सिबिन आं आनि बख्रागो डिसाइड खाइपे के जे फैशन डिजाइनर रंगान हाइता अंका आनि इंटरेस्ट बतंगो मॉडलिंग लाइन होय त बानि हाइट पेसे कहम के आं मॉडलिंग लाइन उखाइका बाय नों कयटा एल्बम रगो बा फिल्म रगो तके जे करगो नों कयटा जागा डिजाइन रखाइ अब हाइके
Kokborok industry Tripura ni simi shurung kha. Apro ni simi no khai tongone heneman. Ang 2004 ni simi an samongo tengo NIFT ni phai pai nai na National Institute of Technology. Aro ni phai sang puila Chandramohol fashion show khlaigla ka. Awon pore bui saima ka ko Sharmili song like Sohel song je album khane rok buruk saima no ana personal bo Chini wo Sorobi song. Angke Sorobi be tan nok bo gana ba phai layo borok haina ta puro rogo. Angka kai a jogo khani mung exactly music video roi taiga. Ani orang ni itlang borok kan layo ke bangwa. Kake angola suno kenya TV o Tripura rufuna gada omorok da ni itlang kanai ro. Khai ni tuwa tlang na kita masa ang saime exactly apro sabokan rangbona ya bye hene sapayo ke free ro rihor afrota. Angka professionally nongkarmani kai 2008 ni pore rogang kana ang Guwahati no fashion show Assam fashion week go participate thaika abo ni pore angka ang professionally mane video ni loge connect sa music video ba movie rong loge haita jeman da surat ni joto movie thaika SSR production ni under aro puila ni seminar ni tong design to hambai banyo je ni kisa jora roi pana ni Kokborok kana mani hambai bai thank you kanya te aba hakena seng te khorang ni khorok tam te je mun korok bai kok sale na actor sok bai ba norok so yawin nai jong di hanya hai nong buskanggo tabuk seng thaje thani kana lene Twngsa Lama je album music video je nokhormani tini 1 January first video romantic je album nokhormani puilana seng chini music director ba music composer tau chini dasakang bai kok salena bisikatalni puila chi bai nono bo bisikatalni chi bai kai dara puilana seng saimana mo sungnai nongo music video ni je aza je music nang je mane boba hai concept ke nang wan so ga ba hai mane nang creation khai ga concept to amno tam sanani ja producer suni ko Sharmili amo binino concept boroni no requirement je kisisa tam sanai China ni kisa flavor tongnai fo get Tripura flavor kisa tongnai fo hairo khunne kisa samani ga bini a concept no bokor ko chobui ani ang je buitma jortei rekha aboni ya gulo o project actually 2019 ni tongmani 2019 ni pore 2020 pai kha tabuk 2021 se omo release ng phayo ke actually ang almost pogui thanga ang or jamung no tamongi tongar jamung plamo ya thanga bak mada perka hasimia pia ba tabuk semangka actually abo lerman gulo ko reason tongo o mai ken nai toto khlane khailen baginon borok le laikena ngo music video no nang boba hai je nang preview no goi boba hai ma tong khani ni je music video no aba hai ke borok tabuk obo no to screen on screen no borok tu mane ya gulo je nang no goi boba hai ma tong ang feel kayo mane samung bai mo justify den ka ke je hero khainai heroine khainai te location te a jaga o je elements funuka amorok jotono thajak anke samung bai orni je tam thanai orni je concept je video sumnogui manka abo kathalai khlaino yagrom lai ken thango hain bagi shelarma hairok lekun jaga o phalia kai aje nini music video nang je khaimani abos kai salbusu rok nang iko 2019 no borok bokol rekha ke 2020 ni November da December hai roko ang unor samu final rekha asok din ni ya gulo nang tabuk tini je screen on screen no phayai tabuk nang bo hai ma tong kan ni feeling tam sanai ni jini kaisa sana thangke samung abo kaisa jepru ni jini samung mane public go ongkoro ni jini product launch ma hema tong lana so belaken excited ge je product खूब kaham ke
launch ngo packaging tai bini tamthane flavor kaham ke jepro market ongo ke belai tong to abai no mo belai ke tong to ga je ni one of the hit ke lukurok obon hamjak nai ke abon bising tui no lukurok ni hamjak ma obon bising tui khainai ang kisa misale buni tamthane ashirwad kisale an saka bo klai phen abon tui no khatung ota ke buskang sal rogo aba haite bo chini kokborok music video rok jeng nokhrang ne wanso go kai nang je upcoming generation ba upcoming je tabuk actor actress ok ba cameraman nang to ni singer ba je pun artist je o platform o je samung khai tong ne rong no nang to ma hai mane ni wish nang bo bai ani mo teke jara khainani hnei chongnai rok khaidi khainan sigang tek khaisa wansuna nango ni potentiality kisa nanya nango haino khlaima bai bongya nin thani otam potentiality samnani mosanani tamnani ba khainani abo nai nijin thanio jodi a talent no nogo hongke ongkordi ingyake baksa haino lama koroi thango mane divert thango mind divert thango je lama o thangbai tongmani a laino chugya phono thanginai lama koroi nai biang odek modek ngi thango hain bagi ang koinai jara youngsters te jara upcoming jara khamusung tongnai rok norok ni thanio jodi no abhai muchungmate abhai quality norong thanio tongo hongke buskang augdi all the very best phiaba jodi no amhai talent sak ni thanibo nang nukia ba buino nang sungi nai di buini comment rok nai di buino na tam nei recommend khai jodi abhai hangke nang sak no a field lo yawo alka field lo pono sak no bedok dingya ke lama onek somoy odek modek ni koroi thango akok saman reason tongo okok saman reason ke ang as a tam sanai recording lo samung khai pro nugo gobang mar samai rok phayo je borok ni sur tal gri haiban borok saw ang ekdom samung na hamjago music na ekdom hamjago ni saw phiaba borok ni bage ang belake kha sauta borok ni bagi tamale aw nang music to hamjago ni phiaba nin surbo gri tal bo gri nang bahai ke se bus aw nani nge nang jodin abono se nang full time nang concentrate khai tong ke nang poraba aw liya te alga samung nang concentrate khai mangala ge sudu future borbar na sarate kono lama gri nge a borok no direct sakang ke bo kharok baijak bayu ge hain bagi ang abai borok no mainly target khaina mo chumata saksang ni skill saksang ni gift kai to ni aran mani phemani a gift tamo abono saksa kisa sina nango abon pore yapri bar khang kai belai chau जों थाइजे थानि खोनालायखा दारानि थानि अनेक भ्यालुएबल जे ताबुक चिनि जेनेरेशन बबा हाइके जों खायनानि सिगां वानसुंना नां ओंखाय जों बबा हाइके ना ताबुकते खरक जाबाय जों मोस्ट टेलेन्टेड माल्टी टेलेन्टेड चिनि मिस पारमिटारियां बबाय ब जों कक बनि थानि किसा खोनालायनो अ एलबाम न जे आं खायो को माने खायै जे ताबुक अन स्क्रीन न जे बुमुं लुकमानि अर्थ कम्पोजार ब नों न nuk zakha kai nung bobo no bo base no concept no nung wan so go yapno compose concept inke ano by already no sai rakha je chala bai pure hamjak bai borong ni amse ke porni bonding tong ta Twngsa Lama but bo ala saka Twngsa Lama word je sakar ma tong nai ya amro no am bo je samano na wan so go ba be wi sna wono no singi khlayo te khlaina bo sa zakha ge ang abono mano khata kai abo khaitini ni gebeng mungrok ba ni busuk jora na kha ang asa composition ko timeline na ya man kha gang salcha hardly sal nei ang jodi kha roi khlai kang sal nei bisini pai thango ang sak timeline na le chang salcha ba almost half portion pai ri ka ang bini bus kang no compose khlai je pro khlai bai ni bus kang no angke Twngsa Lama no nung tabuk on screen no nukai boba hai ma to ni gan to nung to resa paikya resaman ya golo tabuk on screen no with video no kha nung boba hai ma to belai khatung o ta ma jefru ni ni recha mo am se ke nai thok ke overcome khainai ni ase ke kaham result nong khanai pan sugui maya jeng jefru compose klai leka apro no jini wan sugmani shilong thangai khlainai hine ni bai bo sawo shilong nong khlaile ne amo COVID-19 ni bagai jeng thangi malia abagi delay thanga kisa amne ke but ase ke nai thok ke bini last ta bugnu gei 1 tarikh ko tini release ka new year ni din no belega ani bagai bo jora kaham no 2021 kaham kereng ke no pailang situng so belega no tong ke no jeng tabuk kabang ma video album je tabuk khai tong ma jaga wo ni to story base jeng direction khema bo no go
ओंखाय नोङो जे डाइरेक्शन ताबो खाय दंगो प्लास नों कम्पोज बो खायो ताई नों निजिबो रोजाबो अबनो नों बाकी आसक सेम टाइम नों वन प्लेटफॉर्म बाकी नों खायबो बाकी आसक मेंटेन खाय दंगो आम ऑटोमेटिकली से थाङो आम गायसा काइटनि हामारि सागाहिके आं जेफ्रो म्यूजिक वीडियो सुनाम थाङांगे आं पहिला कन्सेप्ट न नायग्राव बिनि कन्सेप्ट बाहाय एंनो आबन परे स्टोरी लाइन टू लाइन सुनामो आबन यागुलो से आं रचामुक सुनामो स्टोरी पाइमन यागुलो आ स्टोरी बाय रचामुक खरब खरब कि मिलिवि थांनाय जाके सुनामो दा आसक को तब छाइमै आबन दरनि बागे बट आंखा आसक कुतुक मा जायाता ताबुक nin thani kaisa tabuk upcoming generation nongno tabuk je platform je ba musung tongnai ba khai tongnai aborongno nini kuno advice ba nini kuno suggestion ba kuno wish rok tamuk sanam advice te suggestion singa to jing thani ta singo da sakang sama hai jing thani jotono kaisa skills rei rokho jaga chono kaitor bai ke abono no jing bujina nango गोबां फायो आनि अर बाहायनो रोजाबना बागे जेफ्रो बानो बिनि डेमो रो हरो खरां रो आमसे गंगिया गंगे आं डाइरेक्टली बनो ना बहिनि माया के आं जराकरी रो तामु रो खनि मा सावो ताय आबनो स्टडीज न पहिला जों अकमा खायने प्राइवेट मारानाय तांके नों पराकरी हिंगे निनि सोसाइटी अब ननो के बास दामरिया हाइकलायो के निन परा पाइ माने यागुलो बा पराइ बाक्स न नों आमो अनलाइन नों हमजा खाइके अनलाइन बहिना नांगो सो बैलेंसिंग जतो निसलाई अरो इम्पोर्टेन्ट नंगोता रिसेंटली जों निनि जे कासा म्यूजिक वीडियो अलरेडी ट्रिंग प्रो नखरका ट्रिंगनि सेकां तुंलुक जे नखमनि tulung je nokka abo खूब within 1 week millions like and I hope if I'm not wrong engkai abono public no asake mane response raka mane asake hamjak mung no phunoka engkai nungtama wansok o te tabuk Twngsa Lama boda boba hai kai viewers rok bonte yengno ba nung viewers no tam sanamusu amo dance number song bai yang romantic ni isa juda borne alada track thango do dancing ke mostly jini kalibari ro go tamte amo views bangui thango suddenly ke romantic ke jefor jeng kita feel tongo ke chini sob sobai feel asu khaya ke tulung no ta I don't think asa dakti bo hai to ngwa gala dai mata to kalibari season ma joto kalibari ma na joto busy to go ke amo tulung no tam jagai bo to go enjoy joto no ke romantic ke jefor jeng sai che bar ke romantic feel tongo afro simite tam jakko go ke tam sanai kunai no joto no hamjaga no hai ma tongo tabuk chini khorang ni bisingtei tabuk viewers no nini je o Twngsa Lama ni just one line ni kaisa nang kicha borong na heneri ba no kisa khanari pila na sana musogo ani totara kisa dera jag ta to masini jora ge joto no khorang rok ko kongrai rok manja ke amo kongrai mani dong but ang try khlai nai to samani ang je recording khlai mani pore ase because amo to releasing ya ba ang kisa bai touch keri or chamung bai pia norong ni hamjak mung ni bagai ang kisa new year wish hai pan kalai kha nini makoli na shigma abo nugoni ni hamjak ma nini khapang ni khatung ma abo nugoni ni hamjak ma chora baige danji boy anona telang thagi onek khanatok or music rei pura out se abo hamse ke khanatok ongke norong nai ni di o Khathansa production norok aro thangai gan norok nubunuk nai khobo khana nai norok bo sadi kobong ni comment no bahai engkha abon pore borok tebo buskang ni salroko tebo borok khaimantu oba haikino chini Kokborok industry rok chini day by day mane jeng kusugo kanani jeng oba haikino jeng manaile ne hambai nono jora kisar ma bagai joto no happy new year engka jeng je jeng female singer bai jeng kok saleka tabuk male
बायबो जों कक सालायनो borok or sap thini bahai ke borok kebeng mungong kha ba bo bahai video karima pore borok bo bahai ma tong kha borok sing kisa nailene ba borok no singlayen mung shabai shuzang na krai kedal ja nini tomung rok tang sharu जों हाय Chini male singer by जों kok सालायनाय or Twngsa Lamani Khathansa production जे अब on screen no जों tabuk bahai ke borok khaikya ba borok ni first starting je rosamnai rok bahai ke अब no bo bahai ke borok khaikya जों bong thani khanalen norok Twngsa Lama khalemani ba norok recording khamani busuk baloka किसा पोकमा हेंग तो है exact month तो but Chini जो pandemic ने जे lockdown उन तोंगा निक सारो किसा जोरामान खबा मनो कारी लाइक जोरा किसा का आनी बस हमों का बाई शर्मिली नि बस हमों को जॉब जाक तोंगा ने आसक दिनी चंगा मनो lockdown नि बिशिंगो न खलाइले ने चोंग लाइक उनके रसामों खलाइले ने हने के आगे नि सिमनो सालाइजाक बाई शर्मिली नि production ने कैसा रसामों रसाब दिनी शमा बालो खबानो उनके आंग बोझे सके पनो ताबोले खलाइसे ने हिने नो Jorakar like in the month of probably June, July rong ni joran. Kisa balu katabu ni baito. Unkai resamungka no tune rohorka 10 gang compose kaya, and then angabono kisa henerte ani wewot langai ko resamung no gotong to tinyo khalega sang mostly sang phone tinyo khalega ta. Unka ke salsa studio thanga kai in a one take sang salsa no. Within 2 or 3 hours on a and on the spot by Parmita lyrics was and which is very impressive. In a very short time as Kotorma Kashara Sam pirate like us. So I'm thinking okay, what the tabuk Nini the gan no on screen no Nokman Yakulan and Boba Himaton. Kahama Matonga because Eddie the cast the main actor Bo Monoshino Agino because he was my school junior. Kake Khorang young Khorang, mane young mekhango ani Khorang no angko thokja khabono and ani Khorang to amsa heavy bongya ba so it's a young Khorang angko thokja so I'm really impressed and happy no with the music video musangja khang and the pair is amazing and like I personally feel that music video kind of like ano pre-wedding video shoot vibe ritong ano it's a young love so I'm no impressed kai je norong ni recording rock Chini, mane kuno kebeng mung rok ba norong ni kun cost rok ba hai rok kebeng mung to krino because ang je borok ba o jaga samung khaikya jotono mane comfortable feel khayo at the same time jotono supportive and very hardworking jotono so ekdom easy way na thaka the only challenging thing is o jaga bo ko je music Swnamjak ni simi project kisa dagi thangka because of the pandemic shooting robo phataro khlaimalia ba so am suno kebeng mung hayaka to tai jotono god's grace Nang viewers no tama sanamusong of video no tai viewers strong no ang kaisam sanamusong ka first of all happy new year jotono and sanamusong je tabuk upcoming katal debutants rock phainai at the same time katal singers rock konga phainai digital age rock ka sing noga asu kabangma mane khlaileo naileo so amsong sanamusong viewers jotono mane supportive bangdi criticism khali thik no but it should be constructive criticism it should not destroy somebody's peace of mind or in the same in any manner like Khorang kono artist no kiba je crew rock samung khai tongnai ro demotivation ta phaitun at the same time chung mane critic bongnai but at the same time chung 100% supportive bongnai that way it will be a healthy environment and je katal phanyar bo te bo baskang phanyani musong nai ta kai hambai no jora kiser ma ba kai hambai black kai aba ken rock tini male singer female singer jeng bro bai kok saka music director kok saka sengo bai ken norok te soye na chongni jeng actor actress bai kok sanan thangi chongo tai o jaga ni je direction goron je direction ro obono concept tom ko wan su goi bo obono khaike jeng obono tui naile norok nain tongni soya wi jeng hilai nai nini ani lama gereng de tongsha jeng hanyo hai tabuk kaisa tini New Year ni dino kaisa la ko Twngsa Lama nei kaisa album release ngmani o jaga o on screen borok khakya tai YouTube bo
Khathansa production norok nugi manai abono tui jentine oro sokpaijak gai oro tongo ani debra gelawo actor actress tai yango director tongo tai assistant director tai oboni main joto kisuk naithokai ti sanai abo hingkai crucial bobo oro achukjak no jeng borok bai thaije thani kok salene puila no chini actor bai puila kok salene o je video Twngsa Lama je video nung khainani hinai ba khainan bagin no puila sajapur nung boba hai wansuk tongmani actually among 19 February yeah 19 no 19 February Lipikano Saka je by kaisa music video khai tongo so bo katal face nang tongo ke Lipikano saur ka so by na kaisa katal actor na juk tongo ne ke so ban saka ka ang anek like bokhra click na je yes कुछ मेरा लिए एक चांस आ गया कि मेरा फ्यूचर में कुछ काम करूं दी के साथ भी और इनके बाय बो हम परे लाइक समहाउ मैंने बाय बाय तो आं कांटेक्ट करी को लिपि बाइस कांटेक्ट इनके जों आं जेफोरो आगतला हैका देहरादून तमनि आं जेफोरो आगतला हैका बाय मालायका देन बो नेक आं बाय मालायका देन कंफर्टेबल हैका फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा as a artist काम करने का first of all comfortable ना हो काम करने बगे so that the work smooth था ना बगे ता इनके हम ना बायान comfortable है क्या बिनी बहुत Twngsa Lama कैसे कताल project अब दानी नी first जे video album अब द first मानी first music video as a debut ता नंगा वो खाने नी सकang बोबा हाई नी खावा बोबा हाई feelings अनेक खाओ तो अनेक हैप्पी नो अनेक तोंगथोगा बिकॉज कैसा फर्स्ट टाइम म्यूजिक वीडियो खाना नहीं कबा लाइक कैसी क्यूरियोसिटी तो होता जाए लाइक अनि फर्स्ट वीडियो बाहर जाए नो बट डाउन द लाइन अनेक खुशी होता है ना कहीं नहीं जो म्यूजिक वीडियो कंप्लीट नहीं ताऊ तो ऑन द स्क्रीन से नुखा कहीं खाइतिनी नहीं कुनो केबिंग मुंबा नहीं खाइतिनी कुनो प्रॉब्लम रख बोबा हाई रख प्रॉब्लम साना था के आसत कुन को वो प्रॉब्लम उनका अनेक चीनी जर्नी रोगा अनेक उनका शूटिंग टाइम पूरा अनेक प्रॉब्लम है क्या अनेक तो प्रॉब्लम नों का जो दिसाना था हम तक अनेक टाइम नंगे but hopefully last दिगे जो तो नो काम and crystal clear अनेक काम के जो तो नो शूट था tak viewers no tam boba hai ke borong no sanamosung ni ne album je tabuk first album video je tabuk nokhormani nang viewers no tam boba hai viewers no sanamosung je norok video share khadi subscribe khadi Khathansa channel tai jodi ani samung saja ke bad norok comment sadi tai baini samung tai lipi jotni team work actually or jotto no onek yak tongo so hopefully norok chini samung saja be kana ताई नॉक चाचा के बा लाइक करी सब्सक्राइब करी ताई कमेंट बुक करी चाचा के बा तो अमन नाइटा काय चंगतावक एक्ट्रेस बेबो जों सालायनाय नों ओ एल्बाम खायनायनि सिगां नों बबा हाय वानसुक दंमानि बा अबा हाय आउटसाइड नरक थाङै खेमन नंग न नुखा भिडिअ सिनो काय नों ओ खायनायनि सिगां बबा हाय वानसुक दंमानि खायपाय अन स्क्रीन नों नुगै बबा हाय निनि बबा हाय इंजा music ya organ sinya sekarang mung di sekarang title di sekarang by sau Twngsa Lama hene abon pore se by gan shi ke ang gan shi puro no ang jeng kringa chini je one mani joto no jeng mili ke je one the expectation kai mani amti nai imagination kai same to same amti kan jeng ka ri mangka je expectation kai mana hai ke na yang actor bokaiga being first video so amski experience very happen bobin bo belakan kaham kan kaham work kaga agin sim da boyfriend no jeng dance khaya su fight khaya su kok so sung kunui sing mili se maya si maya Tom and Jerry lage miss Emilia ka okay fun
funny moment hingga tamak sing off camera hangga sing hey tamsa on camera hangga mujang jak romantic just deh hingga mau sing hangga kaham nong kaham nu khai ka experience pa tamsa sing kaham nu khai beda joto nong yang ya very irritating bela ke irritating je music video nok khanya thang tini norong ni tong tini chat tini ba je location nok thangka boba hai ajaga ni experience boba hai actually khanam so interrupt khanam so darano onek help kiga an bagai onek hambai silongo onek help kiga sung mang sebo so bela hambai darano no experience to tabuk norong ni jiman man absi norok semano abo je thang borok norong no phunuk nai batlang nai abo saimia ke norok boba hai mane jaka pulan dar no se hambai bos hor bising sung no jaga lange hai ke ton ga hambai bela khan dar na am bar bai the champion to always na unique sekarang na bot buin se different one sung nai hai ko no bin ban se thinking mi lo anki se one sung kan bo sai lo te yi ne sung ko fi chan te ka cha khana na thang na actress ni bakak tei tab sini viewers tabuk nai tong nai viewers tabuk sing to kok salema se norok nanya thang nang ka to norok Khathansa production no habi sin norok video nok nai angkai viewers no tom nang sana musung onni ni video tabuk out nang pore nang borong no tom boba hake nanya ni exciting tak public je nok mane nanya musung nani apon extra ordinary mane tom boba hake sana public tam different tong ke amo tam kun to different kare actually suna look new look alka jaga and agi ni an music video tong man slightly different amo tang hengke ang why shape on father house se thang khai amo na first time father house se thang khai man hengke amo different ke ta yeah new looks new hero and suna te kaham comments please hami hanga hami sade kaham no sadi butแต่คุณชานกรีlikeให้subscribeไปKhathansa production นะฮะไปงั้นก็จึงtabuk the most talented ว่าboni overall boni concept bani of video tiklai jaka of video no botam one sugoi tom na nahare boba haike bo story islamai story base khai o gan tiklai compose khai ka ba o gan ni direction khai o ba haike video jungno tabuk phuno ka sanga kisa khana laine chini bai Swnamjak o je video ni director bai nin thani poila na sang khana na musungnai o video ni main concept ba title tabuk Twngsa Lama nung obono je Twngsa Lama no nung bo ni wan sungma bai nung oba hake o team no nung base khai nung o video karika belai ke hambai Chini Khorang no and belai ke khabai hambai no personally because o music video thane belai ke ni yak tongo chungram sakke chuba ka shilong ni bagai and thaisingo je talented in samane abo audience hamjang mani bagai se or talented word tai sane sago phayo sabon bagai audience no hambai and concept actually taminane Twngsa Lama a word to say meaning tong concept aro to dong Twngsa Lama je word abos meaningful word aro tai kuno tabuk jotono sana thanga ke Twngsa Lama nge joton buji sangnai jang asai khang ke ang abono sana thang kabang lama no himu haya daba hamya himbo chaya himbo kahambo himbo hamya himbo tobo himu mane sang kaise destination to tong thang shobe na nang career ang ton jasa panang ton hamjang mau panang ton thina lama phan se Twngsa Lama thangai ma thang so o concept to ino Twngsa Lama actually but music video hungkang ke as a young couple rong no dedicate khai almost Swnamjak ka phiaba Twngsa Lama omono je joto nei bagai no Twngsa Lama himi manghe no kaham jaha jaga phano bai teka saimana mo suma khai o Twngsa Lama o je team nang karimen yagulo o jaga actor actress singer ba male singer female singer ba music composer ba a jaga ni joto o jaga team nang je slamka mane nang boba haike borong no choose khai nang boba haike actually ang je pro samung khaina thango ani bokrogo omono phayo je bahai ke team sanamnai but because je kuno kaisa samungni team perfect nya hangang ke kuno mane like output no hin mano execute khaime ka hamke
so puila abo wan sogra o sab bai tam khlainai ba boma hai ke bati khlainai because o Twngsa Lama Swnamjani belai khani kabang ma gi wan sokang mane tam khainai like sabono na ya ang onek bakhawani om hai ke phayo ngang ke first of all ngang ke ang debut actor tu mani puila Twngsa Lama jefra ang bumung se kya heroine le lipika nong na abo mane abo ekdom fixed aro ke bo kuno change khaimang lag ba ano ke bo like kuno katal mane choose khaine bagi bo ke bo ano bokhro ko dai mang lag ta bono fixed but ang katal actor tu gitong mani bahai ke rotungai mania so lipiro saka omo tongting dong ha kaisa katal lutung na ngai tong nga bano sao kaisa jengnin thani te kaso kasaro khanana mo sungnai actor to maya ko actress already selected mane lipi tabung nai hini ning tak saman bagai abo tangi boni tangi ning bono sus khaike mani ni point of view tangi nai di tabuk chini o haparo kabang mano kereng tongo kabang mano rongo jotono jar jaga o haya daba hai pano kaisa producer ba kaisa director ni one song mani different concept tongo different thinking tongo so ani one song mani hunggang ke Twngsa Lama o lipika no perfect ngai jeta ke character by ang perfect jago bono nang no that's why ang mono choose like ya and the thing is that is a personal thing obo hunggang ke tau tami sasinai bo not only ko actress bo Khathansa ni part bo so jefrang boy first time mala kya apron chmen bani taksana thang ke jotono hamjaku go ke bon tiki sa hamjaku so abo bo kaisa point tongo then abono yakari dikhang ka ang bon as an actress omoni bagi perfect ngdagini now mane tabo obono ta kubi ko hamjage na ka ekdom kaham khainai hina ang onso go o project no toi bono perfect hina ang onso no na mani narok o je video khainani ba sangoro nukhal je sing on screen no je nukmani off screen to sing nugya public tak viewers sing nugya kai public rong thani kaisa no saiman na musungo ba obo hai tabuk narok je video khaina thangtini narok ni boba hai kuno kebeng mungda tong na narok ni kuno jagarogo problem mangkha boba hai ki narok face kya off screen kebeng mung to tam hinani tabuk khana di jekono kaisa music video khana thanga to main nga to capital sanang rang sanangai phaigrao so jefru rang problem yang thango afro jekono mane smoothly thango nga rang to tabuk ang buino thangai sanai tongi mane able so if ang producer ka ang no mak lainai so puila hangkang ke rang ni mari sanang ko samung haina thanga angke tai team nga aboni pore nga to tabuk tamo hini sasina yabo kebeng mung to kong ma jaga ono tong Shilong cha thini tong thini rok Shilongo kebeng mung emon kunu kebeng munuklia because no belai ke hambai aro dara ka hetong dara razu belai ke helpful kabang ma kebeng mung ka abo to coincidentally sing abo kunu mane knowing ling ya mane musunging ya ble gari jemon tire puncture ngi thangka ba chini jotni most important thing is Jefferson way shadong shoot khana thangka a time of drone already 20 foot tolao klai thangka drone abo kaisa chini bagi belai ke like tang dingane bakhaw nang mani kok eko yango asuk jak sing sanamna bagi di dekha so eko am high critical chikon jeta sing mano phia ba sing abo kati wino am high ke samung khlai lenga thang nang sing je video sing uncommonly je sing nukha video rok mane tabuk recently 2-3 ta already nukha sing norok tabuk Shillong no ba Meghalaya area no norok select kemani mane o video norok je select khanya ni sekang mane boba hai wan sugi norok abo Meghalaya sus khai norok thang jefro gan sanam ka sekang and ang jefro choose like a singer song no Paramita and Nuai because Nuai is the most talented hin mano bini Khorang something different boy hinubono bin Khorang autotune thabadak no he is God gifted actually bini totorao na autotune hai tong boy once go je autotune kintu not never bani kuno autotune kri boy ekdam like bina Khorang automatically sauma ke nong koro enke jefra ang gan choose khai kisa modern way nai mane chalani Khorang kisa modern ngi tong thun western then burini hingang ke kisa tuluk khai tong thun hine so ang Paramita choose khai man owono Paramita is the most talented singer female ni bisingo and she's versatile just a gan phan sai mano so ang just how obono sai man nai gabon bo ekdom thanda ko amai ke sa khanai di nang nai la bini taw kong ko tulung kong sasiwana tulung bin different Khorang nang tak Twngsa Lama khanai nai di different Khorang
aboni bagini choose khaijago bono hingkai ani perfectly abo tang mani thangya deba aboni bagini bono choose khaya koni borong khlaika o mani Twngsa Lama hingkai bainte kesa saimana mo sungnai tabuk norok to already 2-3 ta production already khai norok ni viewers already tongo hingkai viewers no nang boba haikai tabuk obo je new album tak sini new year first romantic album sing nokhor honai sing saimangka hingkai nang viewers no tam sana musung mana oroni main tak nuya sini sakang borong no nang tam sana belai ke hambai tam ni hingga je Khorang Khathansa production chengo afrun simin norok asa hamjang mari tongon bai kebang ma hero phaika kebang ma no tak bo ang samung khai tongko and ang joraman khangke kaham krung tongi tong khangke pre khaidi kaham krung tong tun tam ni hingga thuya sak no omono tam ni audience ni bagan dedicate khai thangnai because ang belai ke online no ani hobbies tongmani and katal ma khang nugui mana na ngai hamja ka hangka ke like share subscribe then tabuk je katal debut nayok hero bono norok hamjagan hinang khaklayo norok jodi hamjak kangge comment box o comment khlai di ngai den support khai di tamni hingang ke norok ni support norok ni hamjang ma ekai jeng thangai manglak tamni ke nung jeng nong thani support simi sanai hai hamjang mung simi nayu hamjak kang ke amseng no hamjang mung di and norok no boseng om hai ke no tebo in future na thanai thok kabang mane rewoi tong haikena sing director ni khukti sing khana lakya tai Khathansa ni joto kisu boni tuidulma baino Khathansa je tabuk o jaga ni joto platform bo baino naikol jagi tongo angkai aba haikena tabuk te khoroksa joto tabuk ti sei tok nai o jaga ni chao chaya hne bosi joto kisu screen no nai shooting khepuru sakhebo chao chaya ka chaya hne khub kosto ke boti sei tu mani abo bobai kisa sing kok salen taku crucial hanya taku crucial nung je video khai mani nung to agi on screen no actor bung haijak sing abo joton saima no tabuk bo teka se boni talent bari biri bika sini Kokborok industry platform o kai nung boba hai wan sugoi nung tabuk oba hai camera ba nung je tabuk ko khai chong mani abo boba hai wan sugoi actually puilan simino je Khorang ang acting khayo abroke dara no camera khayo do first je Khorang ang shooting chengo mane yamrau chung puila album khamani abrong simi no je Khorang ang acting khayo dara camera khayo inke jokhon boi acting khaibroke ang se camera romu on bagai mane camera asuk problem ungliata teka se sing o je album ni bkhakon sing saimana thanglai na o album khaitini le ni busuk sal busuk rok jorana kha o album no paina ni chung shooting chengmani ko December ni 2 tarik simi chengkha ke shooting chung 1 week no khaika Shillong 1 week khaika amon pore tai abo ki overall Shillong da complete keke na Tripura bhai Tripura salsa khai khacha one day angka kai nok Shillong je shooting khemani a khaimani jora rogo nang boba hai tabuk borok bai khemani nini experience boba hai ma tongkha kaham no angka experience tamon male jong kaham actor tai actress logi to ke borno asuk ka mane sor asuk na nanglia borong ne acting always no chai to tang nang viewers no tom sanong joto khakhayu joto chajak nai hinai norok nugya khongke nailedi o Twngsa Lama Khathansa production no ke tai o channel no subscribe khaidi like khaidi tai share khaidi angkai tak te khorsa bai kok sana thana jeng bo chaje thani chale ne the youngest tabuk assistant director bobo khub tabuk borok ni generation upcoming o platform borok phai tongo abam bagi bono thaje thani kok sing ne nang o je tabuk platform o tak samung khai tongo
तमनो वान सुगै नों ओ प्लेटफर्म सामुं खायनो नि आगु फायके पुनानो हामबाय दानो सोंमा बागै गां जतनसे हामबायरना मुसुंगो बायनो बायसार मिलिनो बो चान्स मा बागै ओ प्रोजेक्ट ओ बय बाक्सा काम खायना बागै गांकाय आनी गांकाय डाइरेक्शन एमने आं असिस्टेंट डाइरेक्टर बाय सामा माने एस ए डाइरेक्टर नि थांमाया दो अमन गांकाय बंग लगियो लाइक एडिटिंग रक नि बागै नों ओ जे ताबुक ओ जे एल्बाम खायथिनि ओ एल्बाम खायथिनि नों बबा हाय नि नाहारमुं माने नों तम तंगै नों कन्सेप्ट नों ओ जागा बबा हायखि नों रोखा ओ जे एल्बाम कन्सेप्ट तो अब स्क्रिप्ट हंके बायपुलाइन सिमिन सिजाक हंके बनो आज स्क्रिप्ट न परिवै जों परिखा पुलाफ्रो नायखा हंके आबनो परि जस्ट ताम खानानि बाइक ब्यांक शॉट तब दाराबो तंग दाराबो बिनिरबो बायबो बिनिरबो आमते केना जों खाले का मिलियो साम टीम वर्क खाले हम भाई जों खाना लाखिया चिनि असिस्टेंट डाइरेक्टर चिन डाइरेक्टर हंकाय ओ जागा ताइ चिनि एक्टर एक्ट्रेस बाय कक्स हालाखियासै ताइ जे ओ तिसाइ टुकनाय भिडियोग्राफर बबायबो जों कामकै जों बरंनि साइमा लाखिया लासो पाइथाक बायनो सोंनामो सोंफिनाय ओवरऑल जे ताबु भिडियो तो पाइखबले बाय अलरेडी यूट्यूब रिलीज जाखा पब्लिश संखा ओंखाय जों निनि ओ जागा कुनु कम ते किसा तंखु एड खायजोंनाय मस्ला बा सेटिस्फाइंग खा इट्स ओके माने एभारेज नि बबा हाय जोंबो कायसा लास साइमानाव जोंगो आ भिडियो ताबक जे नखर माने एक्चुअली मुई कथक सानाय र कुन दिनो मुई कथक थकजा कांके आं थकजा गुन से तामने के उलो तेबो कथके मासाना बागे तार माने आई नेवर सैटिस्फाइड विथ माय वर्क एक्चुअली आं जीवन सैटिस्फाइंग यानी सामुं बाय तामने हिंगांके आं जेफ्रु भिडियो सनाम तुका आफ्रो आं साइमानो जे अर तिकिसा नांखु हायपना जोंते शिलंग बेकाय थांमालियान बागे अ माने नायमालिया सो आज तिकिसा नांखु हिमाने आं नेक्स्ट प्रोजेक्ट ते साबनो एप्लाई खायनाय तामने आमते हिंगायस जों थाङै माननाय सो आं कुनदिन सैटिस्फाइंग या फियाबा ऑडियंस रंनि थाने आं साइमानो मुचुं माने गे ब जागाव तामुंखा बतिंखा परम तक सासिनाय तो कमेंट बॉक्स नायखे आं साइमाने बिकॉज आं ताबक तो अर खुबा आं कमेंट बॉक्स चेक खायमायाखो सो कमेंट बॉक्स नाय माने यागुलो हंगांगे बम हायके नुकजाखा चिनि जे टीम वर्क सामुं खायमाने जों बम हाय खलायका आबो जों सिउइ थांनाय देन आमा हायके न हामजां मुंदि तंदि जोंते बसकांगो फाय तंगो नंगनो तुइ एंड ताकसे रिवील खाय दिसुआनो मिथुन बाय लिपिनि ताकसे फाय तंगो दैट इज इशिरी तमतो मको इशिरी कायसा चिनि abo fictional no tamlinge kaisa story one sokja haibano phiaba agi ne chini je taminane agi chini ngopro mungsapano light tight grei puro cheng para rogo bama haiki bore kaisa naithok bore bama haiki bo survive thakena ba bote thakena abo kita story o ma hai bishini chaliya sasukliya so aro cast nga ge mithun and lipi and maybe bini daga sa phaimano reveal khailiya sanamoi tongko sanambai grana ko tamlinga ge सामुंसो यसने साइरि खांके किसा आराम नायांगै थां हादो नरक खना अर जों बानि खुक्ति जे कक बन थाजे थानि खनाखा चिनि बसकांनि ककबरक इंडस्ट्री ओ जों अबा हायके नतेबो प्लेटफॉर्म जों अ प्लेटफॉर्म न जों यूज खायै बा जों ताबुक 3G 4G 5G अपकमिंग फाइ दङ जों .com नि जराव जों अबा हायके न जों आतरुक जों मागु लायनाय ओंखाय बायनो लासो तेकासा आं मुजुमान फिका याकाना सकां नों ताबुक जे प्लेटफॉर्म नों ताबुक चूज खायका बा ताबुक चिन अपकमिंग जनरेशन फाइ दङ बा प्रेजेन्ट अलरेडी खाइ दङ नों बरंनि बागै तम साना मुसो बरंनि नायदि जों जेफ्रु चेंफ्रु जों केबन सपोर्ट माया इवन फैमिली निफान जे सपोर्ट मांगराया बट ताबुक जदिनो आ उकलोगो नाहारै उफिले नायखां गे जों ताबको दा सबाय थां ता कायसा चारै र खायनो एलाउ खायजागो बा खायजागो फियाबा आनि कखंकांके क्वालिटी तो इक्लाइदी देन स्टडी ओ किसा फोकस खायदी आबोनि लग हॉबीज तंगो देन आबो खलाइदी माने बेबाक जे सामानि फन बैलेंस तो नेदि गांके लाइफ ओ सक्सेस तंगनाय देन आं ताबो माय खलाइ तंग माने गांके बुइवान सगन तांगाम हायके खलाइ तंग बा तामो प्रॉफिट तंग समटाइम्स वन्स कांगे प्रॉफिट ने बागी सामुं खाया कैसा आबो
ang thaya sakang ani borong tam dik lang mangkha ba ang tam kai sini dik lang mangkha joton khlayo ble na je jaga phone dar jaga joton khlayo so ang abono musungo je ani next generation kongni ko ang thai thamani ya gulo ba jung to nukla galak phanangai mano maybe jung tini suk jora anlai te ulo phainai rok tebo success mantun tebo kahamu phanangai mano jung je snamna nai tongo jung ai pule pule changpuru jung bumsukiri je jung bahai ke omai ke phainai ni kintu omsuk jora phaigena ble so tabuk tebo ngai thangnai obo baiti ke seban no jung ke ko nung album to gabang man music video album to gabang man nokhoru hai diba ba film dok gabang ma toke jung nokhor ma nukha tabuk je nung arrangement tini aro gabang ma media rong no nung ringkha kai tabuk jung obo hai je arrangement tangai nung tini o jaga premium show ni nung tangai mane tom no nahar mung ni bagai nung obo hake tini o music video no karna bagai nung tangai obo hake arrangement kha naidi jeng kabang ma music video khlai tongo youtube ya kare wo ba kabang ma haparo no ngoi dong phia ba oma hake khlai jang mane reason ka ke hano jengwa je samung khai tong mani no audience rock laite te khai ta nok thun o jagan bising bela kabang ma hard work tongo kabang ma samung tongo je hero heroine je oro bisingo je behind the camera tong nai ro bela ke talented bela ke all over educated baksa baksa ban so je mane like oma hai simi khlai tongo kun mungsa khlai ya oma hai so ang obono media ni through to omo bujire namu songo ba audience no omo message namu songo je oma hai ke no nai tongni then oma hai ke khlai bani reason ganga jeng laite ta kai kuno mane no phanta nukti jeng pro mane oma hai bo ngoi tong ga oma hai ke phunu yang ke neng audience ro wan songnai bla hai no khlayo ri wo wan songnai bla na so oma ni bagi no tini oma hai ke phunuk jago ang every ani music video oma hai ke no khlayo taki boro rok saiman tun je yes there is something mane kaham kuno ngoi tong so abo nugnani goro tini venue amo choose khaimane reason kangge high tree restaurant 15 December clock Kokborok ni so ang online nukha then venue bela ki nai thokka and it's really good environment kaham no borong ni bo facility sonek kaham so ang hamjaka then om haige bongi dong city rogo buinuk thun tai kabang ma jagan program oi tong maybe kabara bongi thangana bo jotono lobo nugui thangmane jotono angkai jeng ngobai keno boni next video rogo bo jeng khakau jeng tebo kaham nugan hanai tai chini te onyo tabo Kokborok industry chini develop dini te haste step by step tebo kahamangi hai tongo angkai abon bagai jeng oba hai keno jeng support borong no khai tongnai ba jeng jotono pal baksake oro already timon sujak Twngsa Lama abo hai ke jeng jotono kaisa lama no himui samung khale ke wansu go jeng chini future ro jeng tebo kawan kusugo ne wansu go aboni bagai jeng boskango norong no bahai ke kabangma tai chini juda video album ba je pon chini program rok khaikang ke jeng norong no phonuk nai angkai am bagi nok soyawi nai chongdi chini Khorang hambai cheng hin lai nai nini ani lama kereng de Twngsa lama cheng hin lai nai nini ani shang mang man chui Twngsa